Danas ćemo obraditi najnoviji članak sa portala Indeks pod naslovom Je li ovaj roman star 40 godina predvidio izbijanje koronavirusa? Sličnost je jeziva. Naime, o čemu se tu radi? Prije gotovo 40 godina, 1981. godine, pisac američki imenom Dean Koontz je napisao roman The Eyes of Darkness, Oči tame, u kojem se govori o tome da je iz jednog kineskog laboratorija u gradu Wuhanu izašao virus koji je poslije eliminirao veliki broj ljudi, to jest desila se globalna pandemija i nevjerovatno je da se virus u toj knjizi zove isto kao i grad iz kojeg je prije gotovo 2 mjeseca krenuo ovaj koronavirus. Znači, virus u toj knjizi se zove Wuhan 400, a grad u Kini iz kojeg je sve krenulo se zove Wuhan. Znači, to je nešto nevjerovatno i tu ne može biti sigurno nikakvih slučajnosti. Ali, meni je najzanimljivije od svega način na koji portal Indeks sve relativizira, umanjuje i smatra jednom potpunom slučajnošću. To su čak nazvali teorijom beskonačnog majmuna, po kojoj majmun kojem daš tipkovnicu i lupa po njoj uvijek će nalupati nešto da kasnije može ispasti da se jednostavno to poklopilo s nečim ili nekim događajem i tako dalje. Evo pa krenemo sad na njihov članak. Kažu: ozloglašeni koronavirus COVID-19 kojim je zarađeno više od 75.600 osoba odnio je do sada 2126 života. U posljednjih nekoliko dana internet je postao opširjen kada je otkriveno da se slična bolest spominje u romanu The Eyes of Darkness američkog pisca Deana Koontza. Ljudi su na društvenim mrežama počeli objavljivati citate iz ove knjige, tvrdeći da je Koontz predvidio epidemiju ovog virusa, osobito jer u svom romanu spominje Wuhan kao epicentar zaraze o kojoj piše u knjizi. Znači, odmah da kažemo, kod masona nema slučajnosti. Znači, oni su mnoge događaje u prošlosti predicirali kroz knjige, filmove i glazbu. Znači, pošto nekad nisu bili razvijeni suvremeni mediji kao što su danas, znači internet i ostalo, način prediciranja nečega se obično događao kroz knjige. Tako možete provjeriti recimo da je Jules Verne predicirao putovanje u svemir, prve ljude i tako dalje u svojim knjigama. To možete sve vidjeti. Nevjerovatan broj činjenica iz tih knjiga se kasnije ostvario. Na primjer, put na mjesec možete vidjeti kako se sve poklopilo kasnije sa Apollo misijom u niz detalja, da ih sad ne nabrajam, to sve možete proguglati i provjeriti na internetu. Isto tako kroz filmove su predicirali 11. rujna, najpoznatiji film za to je Back to the Future. I niz drugih događaja u prošlosti je navješteno kroz, znači, razne medije i sredstva komuniciranja. Tako su među ostalim predicirali i ovaj koronavirus koji je krenuo iz grada Wuhana u knjizi od izvjesnog američkog pisca. I Indeks je objavio danas taj članak u kojem sve relativizira, umanjuje i kažu: pisac u ovom thrilleru koji je objavljen sa sprve virus naziva Wuhan 400, što je jeziva slučajnost, ali postoje velike razlike između stvarnog virusa koji je potekao iz ovog grada i onog koji je opisan u romanu.
Prva razlika je ta što je Wuhan 400 razvijan kao bio oružje izvan samog grada s ciljem istrebljenja ljudi. Zbog toga je stopa smrtnosti ovog virusa 100%, to je svi koji se zaraze njime umiru. Korona virus s druge strane ima stopu smrtnosti od 0,2%. Znači prva laž. Znači svjesno su vjerojatno išli umanjiti razinu snage ovog virusa, jer je stopa smrtnosti, što je dokazano i vrlo lako se provjeri, oko 2,5%. Oni su je znači gotovo 15 puta umanjili i rekli su da je oko 0,2%. Sezonska gripa ima oko 0,1% stopu smrtnosti, a ovaj virus znači ima u odnosu na sezonsku grupu 25 puta veću. S tim da još i oko 20% ljudi završava na intenzivnoj skrbi. I sad zamislite šta se događa po tim gradovima u Kini, gdje bolnice jednostavno ne mogu primiti, nemaju kapacitet za primiti tu količinu ljudi koji su se razbolili od koronavirusa i koji doslovce umiru po kućama radi toga što im se ne može pružiti adekvatna liječnička pomoć. Znači, prva laž indeksa, 15 puta su umanjili dozu smrtnosti, onda dalje kažu, osim toga Wuhan 400 ima ekstremno kratko 4-satno razdoblje inkubacije, dok od koronavirusa traje između 2 i 14 dana. Još jedna stvar koja se poklapa u stvarnosti u knjizi je što Institut za virologiju grada Wuhana zaista postoji, nalazi se nekoliko kilometara izvan samog grada, ipak on je osnovan 56. 25 godina prije nego što je Roman obranjen. Znači, oni smatraju da su masoni i ljudi koji rade predikciju raznih događaja toliko glupi da bi do zadnjeg detalja, znači u knjigama, filmovima, serijama i tak dalje, da bi do zadnjeg detalja, znači oni nešto napisali šta će se kasnije 20, 30, 50, 100 godina kasnije ostvariti. Upravo na način potpuno. Ne, mislim to su gluposti. Znači bilo je dovoljno da oni u ovoj knjizi napišu da će se virus zvati Wuhan 400, znači da izlazi iz laboratorija u gradu Wuhanu i to je za njih dovoljno. Oni su svoj trag ostavili i kasnije kad se to ostvari ko je otvorena uma i pameti i svega ostalog, on će jednostavno znati da se o tome radi, neće imati nikakve sumnje. To je ta knjiga od Deana Kuntza, The Eyes of Darkness. Kasnije su oni u toj knjizi mijenjali ime tog virusa, nazvali su ga Gorki 400, ali prvobitno se on u toj knjizi zaista zvao Wuhan 400. I sad dalje indeksova znanstvena fantastika kaže, zašto ne trebamo biti iznenađeni, iako je zanimljivo vidjeti fikciju iz knjige pretočenu u film ili seriju. Romani koji predviđaju budućnost i fasciniraju nekog pisca, krimića iz Hong Konga, jer se takva proročanstva mogu naći u mnogim dijelima. Ako se zaista potrudite, možete vidjeti proročanstvo o svemu tome. Podsjeća na teoriju beskonačnog majmuna, izjavio ovaj pisac komentirajući slučaj Kuntzovog romana. Teorija beskonačnog majmuna je teorija po kojoj se majmunu koji nasunce udara u tipkovnicu može dogoditi da napiše nekakav tekst, ali je vjerojatno za to veoma mala. Znači, u zadnjih dana sam primijetio da na indeksu pišu i članke o masonima, opet se događa relativiziranje svega. O ovom koronu u virusu pišu na dnevnoj bazi, s tim da se vidi da su prilično uplašeni i da ih prima panika, ali šta je slučaj kao kod svakog ljevičara, vjerojatno ste znali ući u debatu s njima, kad nemaju argumenata, onda vas počnu vrijeđati. A ako vas ne vrijeđaju, onda sve relativiziraju, umanjuju i recimo to bi nazvao na način da sad vi vidite nešto ispred vas da je crno i ti tvrdiš da je bijelo. Evo, to upravo oni rade na indeksu. Znači, ako nemaju argumenata, onda sve umanjuju ili se prave slijepi, gluhi, njemi i ne znam šta sve ne. Zanimljivo je ovog Kuntza se može proguglati, Dean Kuntz,
izdvojio bi jedan komentar sa Facebooka, gdje je čovjek njemu još 2010. godine napisao na njegovoj stranici komentar i pita ga u prijevodu da li je gospodin Kunc slobodni zidar. Čitao sam njegove knjige i mnoge fraze su začuđuju ga mnoge fraze. Samo pita i tako dalje. Znači, komentar je iz 2010. godine, a znači 10 godina prije ovoga. I čovjek je, čitajući njegove knjige, ja ih nisam čitao, volio bi da mi dođe koja pod ruku. Čovjek je vjerojatno vidio u njegovim knjigama da se mnoge stvari očito su već ostvarivale i da je čitao mnoge njegove knjige i mnoge riječi i fraze ga začuđuju na neki način i jednostavno poznaje njihovu terminologiju očito. Možete ga proguglati. Ovih dana znači, situacija oko ovog koronavirusa je počela biti sve brutalnija, kako da nazovem. U Italiji, znači, jedan grad od 15.000 stanovnika je upravo danas zatvoren u karantenu. Kaže, atmosfera straha u talijanskom Wuhanu, koronavirus odnio je drugi život. Za 3 općine izdana crvena uzbuna. Sve je zatvoreno, ulice puste, otkazane mise. Znači, radi se o neki 5-6 gradova u pokrajini Lombardiji. Bila su već 2 smrtna slučaja. Do sad je u susjednoj državi zabilježeno 36 slučajeva zaraze, Lombardiji 27, regiji Veneto 9. Znači, situacija eskalira, u Iranu se isto bilo već par smrtnih slučajeva. Navodno neki od ljudi koji su dobili koronavirus uopće nisu imali nikakav doticaj s ljudima iz Kine. I evo, sve pratimo i dalje. Ova godina je počela stvarno burno, ali evo, otvorimo oči, uši i svoj duh za sve ono što slijedi. Evo, ja sam u ovom videu htio malo popričati o najnovijem članku sa Indeksa i do sljedećeg javljanja i slušanja neka vas dragi Bog sve blagoslovi i čuva.